Om Swastiastu. Titiang Imade Desna Pinaka Bendesa Desa Adat Ubung. Ringgalah puniki titiang ngaturang dahating suksema mantu kering para penyuluh antuk keledangan jane sampun ten surut-surut nyarengin titiang lan para pemangku ring Desa Adat Ubung nalar ring para perjuru Desa Adat titiang rikalaning melajahang aksara Bali. Dumugi pemargi sane sampun becik puniki persida kelanturang rikala galah sane jagi rauh mangrane bahasa aksara dan sastra Bali presida ajak nyantos ke pungkur wekas. Selanturnyane kewentenan penyuluh bahasa Bali puniki dados pinaka garda terdepan sejroning jagi ngelestarian bahasa aksara dan sastra di sejroning jagat Bali puniki. Inggih punika pengusul sidang suksema. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Titiang Mangku Desa Ubung ngatur suksema ring penyuluh Kota Denpasar. Santukan sampun mapica ajah-ajah ring pemangkun titiang ring Desa Pekraman Ubung akehipun 3 dasa besik sane uning nyastra akedek mangkin sampun pada uning akedek menawi jero benesan titiang ngelanjutan jagi ngewentanan nyastra malih titiang jagi ngelanjutan mangno tatas uning ring sastra Bali punika santukan hubungan pemangku sareng sastra Bali nika rat sekali mangno nyurat ririokas mangno keuningan kedek titiang paling matur suksema sareng penyuluh duwene mangno nenten wanah-wanah mapica ajah-ajahan ring pemangkun titiang Desa Pekraman Ubung niki sarang sami mangna seuninga akedek inik sastra punika. Mangna pikam-kam niki kelanjutan ring jero benesa santukan mangkin wentan pekebah ring desa nyastra niki sementara dumun ring desa nentan memargi santokan jagi wentan atma udana usanika jagi tunas titiang malih para tutor para penyuluh duwene mangna ledang malih ngerauhan ngicen ajah-ajah ngicen pemargi mangna lancar ring sastra Bali. Menika atur titiang menawi sane sampun memargi wenten kirang antuk semeton mangku duwene mangna keledangan nunas sinempura. Om Santi Santi Santi.